Бұл дүниенің bir de nesesine kıcalat bol boğla. Berilbey kalsa sarsana bol boğla. Köp bolup kalsa sүйünüp ketpe. Antken sebep subhanallah az bolsa da köp bolsa da bu dünya bütöt. Özünün baldarının rızkısına korkpayla koy. Ne vereyim, rızkısına korkpayla koy. Al 100 kalat kendebe. Sen 300 kalba. Sen rızkısız kalba. Antken sebep çok bir rızk var, bitpey tam. Şundayız mı? Bu dünyada adamlar aябай көп жаман нерсеге кирип алышты. Сарсанага түшүп алышты. Сарсанага түшүп алышты. Бул дүйнө сарсана болуп турган дүйнө эмес болчу негизичи. Бул дүйнөнүн эгерде периштелердин ааламына салып көрсөкчү, эгер жытын алсак бул дүйнө сасык аябай. Бизге аябай тим эле укмуш десең тим эле кадимкидей бул таза аба мурдуну жарып кирип атат дейсиңер го. Андай эмес. Башкача жытын атат, башка ааламдачы. Ошо сенин бул дүйнөнүн акыйкаты ошондой. Білесіңер, бұл дүние түтін болчу. Алла чоғылтып қойған. Бұл дүние гүл болчу. Алла додолап қойған. Біздің көзімізге кішіне қоз көрсін деп, Алла Таала бұл дүниені қоздап қойған 6 күнде. Қоздықтың арасында анча-мынча субханалла біздің ақылыбыз, біздің жан дүниемізге мындай тосқол болсын. Аллах Таала баяғында айтқанда, сіздермен туалетке кіріп тұрған мындай баяғы өз ішін қылғандан кейін піс деп жаңағы еме шашып қоясың ғой. Освежитель. Бирок болбой эле освежитель чыкканда бара сасык кала берет десеңер бе? Ошондой эле сыяктуу бул дүйнө. Бул дүйнө канча көңүл бурсаң, ушунчалык мындай бир бул дүйнөнүн сасына батып кетет. Кимия Саадатты Имам Газали рахималлах айтат, бул дүйнө карап көрсөм, мен үчүн жаралбагандай экен. Болгону убактылуу квартирантка расчеттолуп жасалган үй сыяктуу экен дейт. Квартира бергендер билесиңер туурабы? Арзан квартира, кымбат квартира бар. Бирок бардыгы тең, 1 айга расчеттолгон, 2 жылга расчеттолгон. Сен билесиң, квартирантсың да, бул дүйнө сырныкта ошон үчүн дайыма коробкада керектүү нерсени чыгарып, кереги жок нерсе тура берет туурабы? Бул дүйнө ушундай экен. Керектүүнү алгыла, кереги жогун чыдагыла.